urukiko rw'ikirenga rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza ugaragaza ko ingingo y'Ijana na 6 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranyije n'ibiteganwa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Urubanza kandi rwaranzwe n'impaka nyinshi hagati ya Ingabire Victoire n'intumwa ya leta yatumijweho ngo ibashe gutanga ibitekerezo kuri iyo ngingo yarezwe. Ni mu gihe iyo ngingo ubwo ni Ijana na 6 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ariyo yari yarashingiweho n'urukiko rukuru ruhamagaza uwitwa Ingabire Victoire, ndetse bikaba byaranamuviriye mu gufungwa igifungo kigize ku minsi 30 y'agateganyo. Iyo ngingo y'Ijana na 6 igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu bo kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana kandi ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza ugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo kandi rusanze ibisobanuro batanze bidahagije, urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byatangajwe mu gihe cy'iburanishwa. Ingabire Victoire Umuhoza we akomeza asobanura ko kuba urukiko ruhamagaza umuntu nk'ikizo cyangwa se umufatanyacyaha byerekana ko uwo muntu aba atagifatwa nk'umwere, kandi ko kuba umucamanza ashobora gutumiza umuntu agasesengura imvugo yamubwiye asanga we ngaba yinjiye mu zindi nshingano z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha. Maître Bikotwa Bruce uri mu bunganira Ingabire Victoire avuga ko icyo cyemezo cy'ihame ry'uko umuntu ahabwa ubutabera buboneye kuko usanga umuntu yamaze gucirwa urubanza ataranisobanura. Yasobanuye kandi ko ingingo y'Ijana na 6 y'itegeko ry'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Maître Gashema Felicien we asobanura ko iyo ngingo iteza urujijo bityo ko ikwiye gukurwaho kuko abantu bose bafatwa kimwe imbere y'amategeko bijyanywe n'ibiteganwa n'itegeko nshinga. Uhagarariye leta muri urwo rubanza ariwe Maître Kabibi Speciose we yasobanuye ko iyo ngingo ishimangira ihame ry'ubutabera buboneye ku buryo abantu bose bagize uruhare mu ikorwa ry'icyaha bahanirwa. Komeza yibutsa ko mu manza nshinjabyaha umucamanza bashobora kwishakira ibimenyetso no mu gihe abagombaga kubimushyikiriza atabitanze, ariko ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza kuko ari rwo rwego rubifitiye mu nshingano. Yashimangiye kandi ko kuba itegeko rivuga ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kibirimo kuko baba bafite inshingano mu gushaka ibimenyetso bishinja cyangwa se ibimushinjura. Avuze ko iyo ubushinjacyaha bugaragaje ibimenyetso bimushinjura uwahamagajwe n'urukiko adahanwa kandi bigaragaza ko nta ruhare yagize mu ikorwa ry'icyo cyaha. Ngayo nguko iyi ni Hodari Empire, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu, boneraho kugusaba ubufasha gukanda like, share, comment and subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro kuri Hodari Empire. Isobanuro cy'intwari ni ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa.